بناب خدای رحمان و دلیوان گل بلا گل خوشکا ملحمی خیر هاتین سرچابا هاتین به برنامه زمان خود بجیرم افجبوه افدکم بینه برنامه به قرآن پیروز انشاءالله دست ببیده آمین ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Sen halepçe dersim zilan Merin bari avre giran Hum kujine mebaran Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geli birayı aziz, geli hoşku bira tabda bixeyr hatin ve bernameye bikıymet ve aziz. Ev bername ve ev daxwaziya ve hakikaten bername ki bikıymet daxwazi ki azize inşallah. Xuda Teala ji boî rıza xwe qebûl bike bibe vesîla adaletê ku di vî memleketî de tam rûnê inşallah. Malûmê we ye em ji bo hilbijartina dersê hilbijarî kombûne ev dersê hilbijarî malûmê we ye li serê sibatê heta nîvê sibatê têne hilbijartin ji mekteba de sinifê pênca, şeşa, hefta و حتاب هشتا ام دخوازن دوان مکتبه ما دجبوی و صنفا جبو گزارو که ما کلتورا خوا باوریا خوا عقیده خوا زمانی خوا ناس بکن ام دخوازن زارو که ما و درسا بهل بجیرن گرک ام پیشوان یاوا بکن گرک دیو باوی وان پیشوان یاوا بکن چنه اف درس هل بجاری یک خوا زمانی کردیه یک دن حیاتا پیغمبر ما رسول الله علیه الصلاة والسلام یک جی خوندنا علماندنا قرآن پیروزه یک جی علماندنا اساس دین اسلامینا ام دخوازن دیو باوی و پیشیوان وی مملکتی رهسپی ما و چقدر انسان می خویایی هنه لسر وی مسئله بسکنن دنگی خواه بلند کن اف مسئله بکه و روژه انسانی مده گوزارو که و درسی هلبجاری شخواه بنقینن معلومه ویا گو ام زمان خواه نبن خودی ام نخوینن ام خواه نعلمینن زاروکه پای ما نسل پای ما نویه ما زاروکه نویه ما و زمان خواه جبیر بکن و کلتور خواه چاند خواه تاریخ خواه قدیم جبیر کن اف نه تشتکی کو نه حق ما به اف نه تشتکی عدالت سزیه اف نه تشتکی ظلم اف حق وی مملکتیه لبا ما لگور هدا پاره و لگور ملت می کرمانج جمره فرقا ناسنامه و دین اسلامی ده نینا
کردیتیا ما و مسلمانتیا ما عینی وکهون ام چاوا لسر مسلمانتیا خو لسر عقیده خو سکنن عینی بوی رنگی ام لسر kimlik xwe li ser kurdîtiya xwe li ser zimanê xwe li ser çanda xwe jî disekinin. Heta îro malûmê we ye tik kes nikare kurdîtiyê û mislimantiyê ji hevdû veqetêne. Kurda her bi İslamê şeref û izzet dîtiye, İslamê jî bi muhafiztiya Kurda izzet û şeref dîtiye. li vî memleketî li tamamê memleketê İslamê de belav bûye şah û rahê xwe berdane berfereh bûye. Delîlê wê ji zehfin win tev dikarin vana bihijmêrin Mela Ahmedê Cezerî, Mela Aliyê Findikî, İsmaîl Ebul'êz, Mela Ahmedê Xanî, Şeyx Ahmedê Barzanî, Selahaddînê Eyyûbî, İdrîsê Bitlîsî و هیچی امکارن خبر دنه خوار. اف دده نشاندن گو ما به اسلام شرف دیتیه اسلام جی بکردا عزت و شرف دیتیه جونا گو ام وی فطرت خوا وی عقیده خوا وی کلتور خوی قدیم ام جبیر نکن ام دخوازن لسر درس هلبجاری بسکنن زاروک ما لسر زاروک ام تفدل سر زاروک خوا بسکنن وان درسا ام بهل بجين داغو ev sınıf vebin. Malume veya hatta go deh öğrenci vi zamani uva derse din nanaqinin sınıf na vebin. Ma'almu müdüre meji şwa zahf naxwazin ev sınıf vebin. Jber ve nagerek em tevde liser bisakinin dago ev sınıf vebin inşallah. Kudu Teala ve civinaha bxe vesila خير وبناتيه خد تعالى في جبينها ببي وسيلة كو أم تبدأ زمان خو كدرة خو عقيدة خو دين خو بناسن أم تيدا زانا ببن وحياتا خو دجي هم دين خو هم كملك خو كردية خو رونين إن شاء الله بمنن خير وخشية إن شاء الله. سراسر شفاعتی خود تعالی خیر و قبول بکه امانت خدا بند